tangura itarabashaya bivana no kwena. Hello guys, turabaramukije, turabiyegereje, turabahaye ikaze kuri The Gold TV. Turabakunda cyane bakunzi bacu muri inkoramutima zacu muri indashikirwa. Turabashimiye abakomeje kudukurikira bakanda kuri subscribe, share na comment. Imana muri bayimigisha myinshi cyane. Narandiriye reka twiyegereze inshuti zacu, bagenzi bacu bari hano muri kubona imbere zacu, baze bidondore kugira ngo dutangure twese tuziranye. Karibu sana. Amahoro y'Imana bane namwe bakunzi bacu, turabakunda cyane. Jewe nitwa Manirakiza Keraa. Murakoze cyane kuduha kaze nubwo ari channel yacu ya The Gold TV. Tubahaye kaze kuri channel. Iminsi yose turaducishaho ibiganiro bigiye bitandukanye bivanye nuko muzotwandikira muri comment, ubundi tugendera kuri mwebwe. Ni ukuvuga ngo topic ni tuba topic mukayiryohererwa, muza mutwandikira muri comment mutubwire nimba tuyikomeza cyangwa nimba tuzaniye ndishasha. Turahari ku bwanyu iminsi yose. Hanyuma banyita Mado Yvonne. Pesa nyamadolari. Rero karibu cyane muri iki kiganiro, mutera udutebe tuganire. Ni ukuvuga ngo twavanze, harimo abanyamurenge, harimo abarundi, bose turagenda tuzivanga tuzibamwe. Abarundi ndibaza impamvu twabikoze ni ukugira ngo bano bashikirwe na bari abashikirwe. Bizagera igihe n'icyongereza tukizana n'igifaransa tukizana, kubera ko twumva n'abo bantu bombi gusa. Iragutse cyane cyane. Murakoze cyane gose. Dufite amakuru menshi cyane uno munsi tugiye kuba. Mpuru yaha neza. Vuga mpuru yaha. Numvise ikintu gikomeye cyane. Ese ni mpuru yaha. Mpuru yaha. Ako kantu niko gakomeye cyane ka mpuru yaha. Mpuru yaha rero y'uno munsi imeze gute? Mpuru yaha y'uno munsi biravana nuko ndabona nuko turanezerewe, kandi murabona ko ni mu gatondo kare. Wonye utanezerewe hakiri mu gatondo kare. Umunsi wawe uzoba ufite ibibazo, uzoba uteye amakenga. No munsi rero cyane madabitubwire, ariko mu cyamake tugiye kuganira gatoya, turagira akademba gato hejuru y'amashengero ya kera cyangwa se amakanisa. Amakanisa ya kera n'amakanisa y'ubu, cyangwa amashengero ya kera n'amashengero y'ubu. Ubudasa bwabyo ni ubuhe? Amashengero y'ubu sinzi ko byoroshe kuyagereranya n'amashengero ya kera, ariko mwumva yuko turabica hirya no hino cyane, tubizenguruke tubirabe neza, hanyuma mwumva ko tubafite inkuru idasanzwe cyane. Twe twasenze kera n'ahatari kera cyane. Si vuba, imyaka ibaye myinshi. Sasa turi kumwe n'abubu hano nka nyamadolari, murumva ko aracyari mubisi. Araza kuturabira ivy'ubu, aratubwira bishasha, tumubwira ibya kera. Namwe ndabona muri mwebwe harimo abana n'abubu, ariko turabasaba ngo ikiganiro ntikiza kuba kirekire cyane, ariko muze kutubwira no muri commentaire itandukaniro ry'amashengero ya kera n'amashengero y'ubu. Kera twahora tuja kuririmba, tukaja kurepeta mu korari. Twagenda dirije wa korari yacu akabanza akagira ngo do. Ariko bari mu bakatari numvishe kuri uwa hafi, kubera ko iza kuba kera sinzi nkino twebwiriye iwacu mu Minembwe. Mbere yo kuja kwikorari kwanza hakazavuga ikengeri ya korari. Ino ntabihaba. Urunye none telefone yahabaga kugira ngo wumve kuri amasaha yageze kwikorari.
noneho hari agakengeri bafata bakamanika impande y'ishengero iruhande rw'ikanisa bw'ikinyamurenge kugira ngo abanyamurenge bumve. Noneho ka gakengeri amasaha yagera hari ikengeri ya mbere hakaba n'iya kabiri. Iya mbere rero ariyo kubateguza. Iya mbere twakonde ngo avumar bo. Iya mbere yari kubateguza. Wumvise iya mbere wahita ugenda ukoga bana gakogaga ukoga ku maguru amara koga ku maguru pasiporo tuvugisha ukuri warangiza ukikubitaho amavuta ugafunga igitambaro twarafunga n'ibitambaro twatukira abakizwa nta mishatsi wari iya kabiri ubu byaraparangana ubu byabaye ibyubuga turaza kubigeraho noneho warangiza ukisiga umara kwisiga ugafunga igitambaro ukagenda ukaja kwikorari urumva. Noneho rero ni ukuvuga ngo iya kabiri gutangura ikorari mbere gutangura kuririmba kurepeta hari ikintu bita kwatura mu kinyamurenge bafite ngo guca kundaraza. Rero ukabanza ukagenda ukabwira mugenzi wawe mu gutwi rero kuzizengurukaho indaraza kuzizengurukaho indaraza ni indaraza ni intebe y'inkika. Iyo ntebe wasanga iri ku muryango imbere y'uko winjira aho muja gukora repetition mu rusengero kwicaho no kugira ngo intebe mwayishira ngaho. Rero hakaba perezida wa korale hakaba umukuru wa korale. Sasa umukuru wa korale mukagenda mukirega ndavyite kwirega cyangwa kwa nanga mu kirundi mwahora mubigira cyane gose bakamuga ati kuri jewe navuye muhira natukanye nariye ibijumba by'umwana Imana imbabarire kujabura no kugira gute kujabura nuko nyine yari aba yari ibijumba gukora mu nkono ataragira aha ukibutwa two kurya ukaturya two kurya babikiye umwana ugasanga wonesheje wari wagiye kuragira impene uragira imirima y'abandi ugasanga watukanye n'undi na mugenzi wawe ukabanza n'ibindi Imana yanyibagije Satani yanyibagije ako kandi apana kuhagaza ni nkaho mutesi yarakunda kukavuga kandi akavuga Satani tamwibagije agatinya kubivuga ugasanga ari nk'ibyaha mu myaka ya adolescence. Urabona ivyo usanga hari ibyaha n'ibintu biremereye dutinya kuvuga tugaca tuvuga ngo Satani yazwibagije kandi tutavyibagiye. Umugabo umwe yigeze kuja kubwira patiri agiye kwirega arabwira patiri ati nukuri kose jewe narakoze ibyaha hama sinzi icaha yamubwiye namwe abaza gukeka mu cyandika muri commentaire wagiketse yaramubwiye icaha arabwira umusaseredoti icaha sije icaha nakoze cyagenze ati wamwa n'imyaka ufise ingana uko byagenze gute nukuri kose patiri jewe byagenze uko namubonye hanyuma ndamubonye ndiyumvira cyane patiri abate wiyumvire cyane gute ngo maze kwiyumvira cyane ngo ndaraba ngumva patiri we narabye ndaraba hanyuma ndakora icaha kuraba gusa byatumye gukora icaha ego pati mbwira andetaye mbwira neza byagenze gute patiri we niba unyica niba umbabarira ungenze uko ushaka erega byahereye aho umusore yatashe atavuze icaha ciwe ni bya bindi bavuga ngo n'ibindi byose Satani yanyibagije. Mutesi yari yavuze ngo yagiketse icyo cyaha ni iki gukeka ni icaha icyo cyaha ni iki bagishyira muri komande bacyandike reka abantu bakivuga
hari abantu bagira barabira kure hari kuri Noel uwo musore amare kuba kuri Noel abona inkoko irenganye ariko ni inkoko irenganye uwo mwana areba inkoko iwabo bari bakenya amare kureba inkoko yumva ashaka kurya inyama kandi umutima nyene uranka nawe arayirabare umutima umwe akamubwira fata iyo nkoko urareka fata iyo nkoko urumva kandi gukeka ubakera bakoze icyaha umva ko yari yifuza kurya inyama kuri Noel ariko kweri Noel hari umugani kera baca ngo kirazira kubitsa isake hari umugani kera baca ngo kirazira kubitsa isake kuri bonane nukuri niko yimbitse nuko byagenze kawo kubitsa isake kuri bonane nuko none umurongo turacari kuri rya jambo ngo amakanisa ya Keraa ubundi rero ko numva mwagiye ku makorari twavuze amakanisa twavuze amakanisa ikorari ikanisa itagira ikorari hari ibintu vya mbere ikanisa igira cyangwa ishengero rigira pasiteri icya kabiri bikagira korari icya gatatu bikagira umucuranzi wawundi avuza piano abavuza ingoma twebwe kera twavuze ingoma y'urushato cyangwa y'uruhu bivana n'umuntu wese uko nabyumva rero ingoma tutanguye kuvuza ingoma umunsi umwe twagize amateraniro yararyoshe cyane hari ahantu iwacu ruguru cyane hariya rero tugira umushyitsi yavuye mu mujyi yari yavuye i Bujumbura arashika araramutsa rero amashengero ya kera hari umuco mwiza wo kuramutsa umuntu ugasanga abashitsi bose barabahaye ngo baramutse umwe akavuga jewe rero nitwa Yohani nari mvuye mu gisagara cya Bujumbura kandi nk'umuntu w'umugabo ariko araramutsa akavuga ngo jewe rero bene data Imana yarampezagiye cyane abandi hari amashi cyane ngo haleluya amara kuvuga haleluya rero akavuga ati jewe rero mubona uko ufise abana Imana yarampezagiye ufise abana 12 nkagira n'umugore umwe mwiza cyane gose abantu bagatera amashaka kwitanga amashi akaba menshi rero umunsi umwe haza umusore umushitsi twari dufise umushitsi mwiza cyane umusore nukuri araza araramutsa aratera haleluya ya mbere shengero ry'Imana haleluya shengero haleluya shengero ry'Imana arasubira rya gatatu ko mutitabira cyane haleluya shengero ry'Imana kandi murazi ko yitabira nukuri abantu baritabira cyane ngo amen hanyuma rero ngo shengero ry'Imana cyo kumubona jewe abandi bivuze n'abagabo bafite abana 12 ariko jewe shengero ndacara umusore mfise umutwaro munsengere cyane kuko ndashaka kubaka sindaronka uwo tubana ishengero riramwumva ariko mu ishengero harimo umukobwa amaze igihe ageze mu bigero kandi uvuze neza yataramye wajinze umukobwa yataramye hanyuma umukobwa aramubona arabona umuhungu aramuraba aramukurikirana ijisho araraba cyane arakanura cyane acana amaremare mu kanya gato haba harageze umwanya rero wo kuririmba louange na adoration umwanya wo kuramya no guhimbaza twe tuzita gutazira Imana hanyuma ya ngoma barayivugije nk'uko igoma hari indirimbo ziratse hanyuma hari indirimbo nziza cyane ninde mugabo nka Yesu haleluya
ariko muzonzanira akagoma iyi nkuru yari ikeneye akagoma hagira umuntu aduterera akagoma abantu b'Imana bantu beza ninde mugabo nka Yesu haleluya ninde mugabo nka Yesu haleluya umukobwa ari atangura kuzuzwa sinzi niba yarujujwe cyangwa yari yujuje ariko kabaye nuko yatanguye gutamba cyangwa yari yujujwe habayemo kimwe harimo kimwe muri ibyo umukobwa atangura kwaka araka umukobwa atangura gutamba umuhungu nawe hariya aratanze abandi bafata amapendo baravuza ipendo umukobwa aravuga ati nukuri kw'Imana mbone akaryo jewe uyu muhungu ntacika ikiba kibe niba yemera niba atemera ariko ninamutwara mu buryo bw'umuhemu aremera araza umukobwa araza yegera wa muhungu aramukandagira amuhonyera ku kirenge muhungu yumva nababaye na mukobwa yari munini muhungu bishababaye ndababaye umukobwa nawe ati oyaye Imana yavuze ngo icyo ufashe nturekure umukobwa agumiza ko ikirenge sinzi mu makanisa y'ubu cy'amashengero y'ubu ko ari bigira Mana yanjye kera abantu bari beza hanyuma abo bari abakera ahubwo nje narengize ngo nabo tangura kuvuga umukobwa atangura kuvuga oyaye yavuze ko KAZE kwisezerano no kuri uwo mukobwa yatashe atahanye umugabo ahubwo umukobwa yavuze ngo KAZE kwisezerano niryo jambo rya nyuma yavuze n'uno munsi niryo gihagaze niryo jisho rye niho namuherutse baramutenze kandi bamuhagaritse mu buryo bukomeye cyane cyangwa umuntu yabigiriye tuba turi oya ntiyari jewe kuko yari we wacu twari tubana muri village mu muhana baramuhagaritse umukobwa bamuhagarika mu bikorwa hanyuma ntiyasubira kuririmba ntiyasubira kwemerwa ko ari umuvugishwa pastor avuga ati wa mukobwa uradukojeje isoni wihane Imana ikubabarire rero murambona abantu b'iki gihe amakanisa y'ubu usanga harimo abantu babesha kandi ndakeka ibintu byo kubesha ariho babikuye kurya mukobwa tubanza tuvuge ikanisa rya kera ryari icyambere ikanisa rya kera mubere ku bakozi b'Imana bari abantu b'ukuri basenga mukuri no mu mwuka bari abantu badatwarwa n'abavugishwa bari abantu nimba uyoboye ishengero ukuvuga ngo umukozi w'Imana yari umuntu adapfa kwegera umukristo wiwe abo tubona cyane babegera ushatse kuvuga iki basigaye babyita ngo umwungere azagira ngo asura abakristo umwungere n'ubusho bw'abazagira ngo umwungere ngo azajya mu ntama ziwe ako kantu ni karagoye kandi ukuntu babikora nta mukozi w'Imana wakoze akarinda umukristo wiwe icyo cyari ikintu cyane cy'ingenzi cyatuma kandi si uko bari babanza urumva bagiraga abantu babishinga bakavuga ati abangaba ni abantu bazoza badusoza abakristo bakabatuma ariko nta mukozi w'Imana y'ishengero wajaga gusura abakristo ariko barabasura barabasura sutetse move niko bavuga mu gifaransa ariko n'ibisiga usanga
revera w'ikariso akaja gusura umugore kandi azi neza ko afite umugabo cyangwa ugasanga umugabo yagiye muri Amerika mu gitondo akazindukamo wavyutse gute byenda yinjiyemo asanze umugore arashaka ategura abana kandi uri gutegura abana cyangwa uri mu bihugu zo kurarana cyangwa ukegeye ibitenge cyangwa isumo mu gitondo akababyukiyemo bakaba barakubitana akaja kunywa icayi ku mukristo kandi asize umugore muhira nawe bihera naho itandukaniro ikindi kandi abantu ba kera bari bameze bari abantu bitwararika ishengero bakavuga ngo kuja mu ishengero mbese ishengero ni iki duhereye ku kintu ca mbere cy'ibanze guhera mu myambarire habagaho imyambarire yo kuja mu ishengero turabona atangiye kuririmba bwanje bwa mbere igitambaro nzi ko mu ikanisa hataje ibuzo ngufi nzi ko mu ikanisa hatajayo utagenda wambaye se ibyo ngibyo tubikoreramo kubera ko babitoje babitwigishije ariko ubaho bipfira ku bakozi b'Imana kera hari abahungu bamwe bigeze kuja kurepeta ntibatubwize ukuri abakozi b'Imana b'ubu batandukanye n'abakera abakera bakubwiza ukuri nk'uko wari uvuze bakanaguhagarika koko uramutse ukoze igihe ariko ubu nyine muhagarike umukristo ngo yambaye nabi cyangwa yagize gute kandi ariwe wishyura ishengero nibimara bigenda amuhagarike namara ibintu bipfe naho rero naho rero utanga icyacu ubu nyine hasigaye haba nimba harimo umugabo w'umubose n'ikanisa bakamuhishingana adashoboye ashaka bafite abagore babiri baramwishingana cyane kubera ko hari icyo afite igihe kimwe mu rusengero twigeze kuja kurepeta muri korale hanyuma tugiye kurepeta abasore nyine n'abasore hari haharawe ikintu bita kwafe kwiyogosha ukimosha kwafe yitwa bogideriye na bugide iyo ngahe sasa urubu utazi bogideriye twagiye twimosheje bogideriye sinzi ukuntu ni nk'ubu kwafe imeze ukuntu ihagaze nk'aho umengo ni isunzu cyangwa akanyoni kari aho niba bakita mushushwe akanyoni kabi kagira utuntu k'umunwa muremure kagira inani byari ibintu nyine atari iby'abakristo sinzi uko twari tubibonye hirya byaharawe byari biharawe natwe twumva yuko dukwiye kugira ibyo bigezweho Bibiliya iratubwira mu Baroma ngo ntimwishushanye n'iby'iki gihe ariko muhinduke rwose mugize imitima misha rero twebwe twari twaguye muri erere yo kwishushanya n'abiki igihe cyari kigezweho hariho ibintu bigezweho twebwe tugenda twimosheje bogi derrière ipantaro ukayizinga nk'uku hari amapantaro bita mampa fata haruguru hepfo ndimenya ipantaro zari zimeze nk'uku twe twasha pacanga pataro igera nk'uku zimeze ukuntu tukagenda rero tuja kurepeta tugatoba ariko kwera uno munsi tugiye kwemeza ubu bukobwa bwo mu mwani tubwereke yuko twebwe turabanyamuji sinzi waravuye mu muji yari yagiye ahantu mu muji aratwosha tubwira nyine ko ari ibintu bigezweho turagenda twazinze ukuguru kumwe ukundi twakurekuye tuca ahantu batumwa bogi derrière hama tugenda kurepeta twageze tutaragera no ku rusengero hari umukristo mukuru bajya bakuze abasaje bo muri eglise babona ukungene tuje tumeze neza ahagaze nka polisi aduhagarika kure hari ukuntu polisi hagarara aho ugeze turahagarara tumaze guhagarara baratubaza murasara mu mutwe mwanyoye itabi muracara abakristo mwaguye murabahe
nta bavyeyi mufise muzananye hehe twese utangura kumva isoni twumva ko hari ikibazo kibaye icyo nshatse kuvuga ni giki kera umwana ntiyari uw'umwe umwana yari uw'abantu bose waravuze ngo abakera bari mu mashengero nyine nabo baracecetse impamvu bacecetse baribuze bute bibura baribuze barishatse baribura impamvu bibuze ubu uko bimeze amashengero y'ubu nyine uko yubakitse umusore ari mu kuva hariya yari asanzwe ugenda aze nk'urumogi azagira gute umunsi yakiriye se umwami n'umukiza agahita afungura ishengero uranyumva agahita afungura ishengero yamara gufungura ishengero bene wabo bose bakamwibuka cyangwa se akazana bityo bari mu kuzana ngo za faya ngo karavugishwa abakristo bose bakaza bakamwibuka noneho rero bikisanga hariho abasaza cyangwa se ababibi bakuze bo mu muryango we bakagira gute bikaba ngombwa ko baje mu ishengero rye rya shengero uyobowe na wa musore uvuye muri avuye mu rumogi aracari mubisi nta kibazi agahita atwara ishengero noneho abasaza bakibura hakazamo abantu abakobwa b'imyambaro usanga n'abahungu nka bose mwari muvuze b'amadrede n'ibiki wa umwe runaka avuga ati iby'amadrede nta kibazo muri nabyo bakiri umunani noneho basigaye bavuga ngo imana bireba mu mutima uboneza ni uko ntiyaye tureba imana ariko ni mu mutima n'ubundi irahabona noneho rero ugasanga wa musaza yaribuze noneho yamara kwibura akavuga ati noneho mana yanjye igisigaye cyo kugira gute no gusenga nta kindi yo kwiruka inyuma y'abo basazi yo kwiruka inyuma y'abasore b'imigenda ngo azobafate rya jambo rivuga ngo abasore b'imigenda baziruka ariko bategereje uwiteka baragana wa mukecuru na wa musaza bagasigara kera baribuze akaza agenda gusa mu ishengero nko kurusha nyine gusa umuhango ariko akumva ko ibya kera byabarangiranye urumva noneho basigaye batanga ko n'imperuka yabaye kavuga ati imperuka yarabaye ntawuzi ibyo Yesu azodukorera mu umusaza wakuriye muri biriya byose tuvuze yohaguruka akabwiriza umusore ufite amadrede ku mutwe agahaguruka akabwiriza umukobwa wambaye ijipo igeze hano ngo azamushobore n'imyaka bageze ni ukuvuga ngo bari abasaza baribuze ndabyumvishije birumvikana ariko kandi nubwo bimeze gutyo nabo ntibabikaza bareka wigire cyane igihe wigiyeyo uzi ikintu cyahabaye byamaze kuba gutyo bamare baraceceka ntibavuga ubwo gutinya wa wundi akibaye pasiteri ntihandi azamusenga azongera gutya wa wundi munyarumogi n'umukaragiye abaye pasiteri inshingano cya mbere icyo nibaza nubwo ntari umurongozi w'ishengero icyo umuntu ategereza gukora ni ukubanza kwigishwa kwanza siko ariko ubwo pasiteri ubundi hoho babukurahe babuhabwa n'abandi aragenda agasaba iriya sitati basaba yo muri leta afite ubushobozi bwo gukota ikibanza afite ubushobozi bwo kugura amasima yose mu cyaro noneho byose akagenda akayisitira yarangiza afite n'amaniga banywanye urumogi nabo barahari niho usanga ibintu by'isirimba ni cyinshi gusenga ni gukeya ijambo ry'Imana ni rikeya mu myaka ishize yarahaje twarakuze dukorana n'umwana nyine twari mu bigero bimwe umwana turabana aho ngaho turabana ahimbaza mama none uriya mwana we ntagira hose ntagira ise yavutse ku giti baramutoye byagenze bitavuze ko hari abana babaho nyine batagira base cyangwa nyine abasingomada nyine ko naraba hari igihe nyine muri leta bavuga ngo umukobwa bakamubaza ati uyu mwana ise ninde harabicuruza ugasanga abicuruza ugasanga uwamubyariye uwamuteye inda ntawazi kuko bari benshi
muzana nutamuzana bagukubita ibintu biragoye hanyuma tuba muri ubwo buzima turakurana n'umwana mushonga abantu baba bavuga buriya mwana ise wagiye mu gitaramo umwana ise yagiye mu gitaramo amare kuja mu gitaramo bigenda gute ngo yaragiye nyine agiye gitaramo yari afite ibigo bituma ahantu kure iwacu urahabona nubwo tumuriya amare kugenda agenda nkazahene umwana arakura bamubona n'ubwo papa yagiye mu gitaramo mu myaka 2, 3, 4, 5 umwana 20 buce umwana imyaka 20 atarabona se atarabona papa wiwe icyo gitaramo cyari bene ngaho cyadubuye cyaratiripuye iwacu kitakadiripuye abana bavutse muri icyo gitaramo yagiyemo umva urabazi inzozi muri icyo gitaramo urumva mama wiwe yagumanye isezerano kijya wa mukobwa wa wundi wavuze agumanye yahagaze ku isezerano wowe nawe hahagaze ku isezerano ko ise w'umwana hazava mu gitaramo azataha nijya wa mukobwa turiyo tukaza tumuvana umwana w'igitaramo bucyagera igihe umwana aba mu bigero nyine urabona abana birabyuka bakajya bashaka vuba atangira aje kubaza tugire gute ubukwe bugiye kwegereza tubona wa mugabo mu gitaramo arashitse ati hudumira rawi naringiye kuvuga nagira mvuge nka wa muntu wa hano hirya yavuze ngo Bikira Mariya mawe hari ibintu bigoye biba biteye ubwoba abantu usanga hari umuntu ugenda mu ivugabutumwa akamara amezi 6 akaza umwana ntayicara iryo si ivugabutumwa uwo muntu bazamucunga bamurebera kuko barahara abayumbe barahara abayumbe bazaje mu gitaramo agakubita y'amezi n'amezi icyo si igitaramo ese ibyo mvugabutumwa ari kubita amezi ni umuryango uba ukeneye abana barakeneye kuregwa barakeneye affection paternelle nawe uwo ufite icyo uhabona kuko n'ubundi basigaye bakora ifaranga nawe icyo abona akumva n'ejo bundi aragashaka abaye none numva n'amatwi yaje n'amaso yaje kubibona hanyuma umugabo umwe wa hano ini wacu turi ino munani no mu mushasha ini masisi nuko nguko ini misisi umugabo hari umuntu wari hasi umugore wenda mugore ndamushana umugore yagize ibibazo byo kurwara pe aragwara hamwe ugera ahantu ho kwicara oya umugore yari hanze umusenzi yari no imisisi hanyuma umugore aragwara kweraje ku karago hamwe baterura bajana bagaza kandi bagaburira urabyumva nako yarambitse hanyuma aratubaza none kweli iyo wanyu imisisi nta basenga baba kweli ntazadufashije butashakira umuntu usenga amubwira hano hariho umuntu witwa Bisimwa anasenga siko Bisimwa n'umusenzi twemera hano ni ukuri barahari n'abantu aboshi bose n'abashara cyane abo bose n'abasenzi nka nimero yiwe ndayimuhaye buce ngo ararangiye yewe noneho tuhajya abantu bambaye ngo bameze gute mwazagenze gute ngo ni ukuri kugira ibintu yambwiye nawe ngo ubyemera muhita umuvaho gutese ngira amakuru ngo yambwiye ngo kugira ngo ngendere ku musozi nimwohereza $1000 yego ibyo avuga hari birumvikana ibyo baboshi yavuze biba byumvikana kubera ikintu umubyeyi afite umuryango afite urugo ariko nawe uhita ucira neza ibiciro ucirana kweri gucirana ku isengesho babiherewe ko birivuga ngo twikorera imitwaro baje gusaba ifaranga bazisaba hari umuntu ushaka kugushimira siko waransengeye Imana yaragukoresheje ndakira nakagashimye ndakaguhaye ariko ubundi iyo umuntu ashimira Imana akareka gushimira abantu ni gute umuntu ashimira abantu icyo ngicyo kivuze
urushatse nko kuvuga kubera ikibuto kwisengera baza kuja gusengera. Aha reka ndakubwira ni kwa kundi abantu twahora tugira ibibazo ugasanga nk'umuntu arwaye afashwe n'imyuka mibi akagwara ishengero bose bagahana role bakavuga ngo kuwa mbere famiye yo kwa matwi na famiye yo kwa munwa na famiye yo kwa rurimi muzorara ku rusengero muraye muramusengera noneho famiye kwa maboko na famiye kwa birenge bakabatumira ati nama kuwa gatatu nimwe muzokwitanga mwiri mu musengere abantu bagahana umwanya bakitwararika umuntu bakamusengera kugeza akize bagafunga bagasonza ku bwa mwene se. None ni utuno munsi umuntu kugira ngo umusengere kugira ngo utange ufate umwanya wo kumwitwararika kwitwararika mwene data hari kiguzi nataguha amafaranga ngo waramusengera consultation umuntu kubera impuhwe zayo n'urukundo tugira n'imbabazi nyinshi ariko kubw'uyu njyewe ndi Imana gusa sinyiciye bugufi ntukabe Imana wotumara nobamara kandi nari ngiye kubamara ariko nari ngiye kuvuga jewe ari jewe ahubwo ni opposition wawe kugira ngo mwereke ko nta bushobozi afite ariko Imana ikora nk'abantu y'urukundo. Imana ni nyarukundo ababi n'abeza. Ikiganiro cyagize umutwe munini nkaho cyagize amavuta ariko ni ukuvuga ngo bishobotse tuba tugiye ikiganiro tugire parti 1 na parti 2 ikiganiro kizaza kiba cyadubuye batugira parti ya mbere na parti 2 munabana tugire n'ibyo bakunda nukuri turabasavye nihaba hari ikintu mwakunze nari yindi topic mushaka tubaganirize muhitubwire dusozera ikiganiro twagomba dusozere dutanga impanuro ku bantu mwumvishe neza itorero rya Keraa urusengero rwa Keraa kanisa akamaro yari mariye abantu yari mariye famiye imiryango wabuzi ko abana bagiye ku rusengero umukobwa we yagiye gusenga atazotahana inda wari ubizi ko umwana yagiye gusenga atazotaha aje kunywa urumogi umwana yagiye gusenga wabuzi neza ko azotaha yarabaye umwana mwiza afise amavarere ndangagaciro za gikristo umwana akaregwa ishengero rikagira ico rimariye abantu uno munsi abantu bagenda batakariza icizere amasengero kwitwa pasiteri mu myaka yahera ryari ijambo rikomeye cyane urazi ko hari igihe muri ino minsi abantu b'amashengero baratwigisha ngo abakristo b'ubu ntabwo bihana abakera barihana wanashima bakatubaza ikibazo bakatubaza mbese kubera iki mwebwe b'ubu nyine mutihana mutatura nko kujya twavuze byose byo guca ku ndaraza no kwihana kubera iki mwebwe mutabikora b'ubu twebwe abakristo rero dusigaye dufite impungenge ntukimenya umukristo w'ukuri n'utari uw'ukuri pasiteri w'ukuri n'utari uw'ukuri hanyuma ukagenda igihe wowe uvuze ngo uraja kwihana ko utumva mu mutima wawe kwera ibintu birangiye n'ibindi narasambanye narabeshe nawe igihe uvuze ngo wowe uje kwihana ugire pasiteri wamubwira narasambanye nawe ntiyoca kubwira ati dukomeze gahunda cyangwa akajari imbere cyangwa akajari imbere akavuga ngo abakristo umusambanya ntabivugishijwe nuko ashaka kugira gute ariko ashaka kumaramaza wawe tukagenda tugira impungenge tukagira ubwoba no kwatura ngo tubabwire ubusanzwe pasiteri niva ni isanduku abantu bashiramwo ibibaremerereye bashaka kwatura bakababikamo muri make ni coffre fort ari ufite mode passe iyo coffre fort ariko ubu nyene ariko si bose batatwumva nabi pasiteri ndakwemera cyane wabutera no kuri ndakwemera nukuri
ari ahantu umuntu umwe yigeze kuvuga akajambo gakomeye narakiyumviriye ko asanga ni ijambo rikomeye cyane. Yaravuze ngo iyo umuntu agwaye kuno munsi wafatwa n'indwara ukumva hari ukuntu umutima utera nabi, ikintu cya mbere urondera umudogiteri mwiza wemera uvuga ati antuka uyu muganga ni umuganga ashoboye, ni umuganga azi kuvura, ni umuganga avura amaguru. Hari gusanga umuntu ugenda ku muganga ugasanga ugiye ku muganga nyine wa rupigapiga yakakuhereza imiti paracetamol, kandi ugenda kwa muganga utaba atagwanye na paracetamol. Umwana arigiza cyangwa umuntu akwarangira ikiri araja kora musara konika kwiye umwana ko biri kose uno n'ubutesi buri kumuriza kandi urabona